ole thlir tu le ngai thatu zong zong te in zavain chibai le vekule tuntuma chuan in hei India in 5G steel fighter jet masaber tur amka anti mai chu abuai puimup mupa isuan in drone mga indo na chanchin te kanron update dona ama sign India in Ralthuam lamah mason belzela tuma hei hi kanan chiarange India 5G steel fighter jet masaber tur amka vansa nga ro rel tumin Kovela 5th generation fighter jet masaber chu kumsang ni panga kumtop lama khan USA a Lockheed Martin le Boeing trangkopin an siam chuaka aming chu F-22 Raptor ani China chu an December ni som ni paruk sang ni som ni palia 6th generation fighter jet Chengdu J-36 le Shenyang J-50 apo chuk le dai to Pakistan in Chinese 5th generation fighter jet Shenyang J-35A som level leya tum thu po kan ria 5th generation fighter jet a chuan Lockheed Martin US siam F-35 Lightning II F-22 Raptor te China siam Chengdu J-20 Black Eagle tele Russia siam Sukhoi Su-57 felon te hi alar zual chu an ni ome Indonana F-35 mang masaber chu Israel ni in kumsang ni som pariata amang India hian fighter jet squadron somli pani tal amamo lain tuna hian Indian Air Force noya fighter jet squadron somthum pakhat so a ummek China Russia US tet lukadu chuan tuna kan soi tur amka hi a hlot nge angai advanced medium combat aircraft amka chule man mo na le ma mo na in kopina a rin chu crossing ka sanga vel senatur India amka project noya 5th generation fighter jet siam chuadan tur model execution model chu me ni somni pasari khan India Defense Minister Rajnath Singh chon official takin apomta DRDO chairman Dr. Samir V Kamatsuan en chin tur prototype pali chu kumsang ni somni paruk atranga ni saria pe felman tumani thule test ne uno apal tlang vek nuwa kumsang ni somthum pani vela certifya kumsang ni somthum panga India Air Force le Indian Navy te manatan siam chu atran theih ani thu asoi DRDO nuaya omle Bengaluru amun pui nei Aeronautical Development Agency ADA chuan amka siam chu na hi akai hruai dona a design bokang private sector lama trangin HAL Tata Advanced System Adani Defense le Larsen and to tau bro te chuan apa trang siam tumin dil na an thelu to ani company dang tam tak po anin rol base yani toite in amka bi chiangang steel design amka hi radar signal lo hi blue theile electromagnetic radiation and tirnan infrared radiation petsuak claim chi radar absorbing material rem manga siamani arin ani lo pon an siam na metal chu remin khule vekin emaw rem pain an hoi chuak le vekang radar signal radio wave chu hi blue tin aso khok reflect theilowanga radar tan man a harsa don ta ani radiation apek chu atlem ema wangin melma infrared tracking system tan man a harsa hle bokang Ralthuam bomb missile paina hi athona body fuselage chunga dona fighter jet pa ngai angin athlawi na apai ve don lo Ralthuam keji sangkha zanga vel pai thei turani long range air to air missile pali le precision guide bomb bit nei tile mayang tam tak Ralthuam bomb a phur thei don aka chu adu in Ralthuam bomb internal weapon be hi a in hong mai don ani amka hi engine pani nei tur ni engine ni amka MK1 le amka MK2 te siam chu atumani MK1 variant hian JEF 414 turbofan engine amang dona 4 thrust kilonewton 98 lai pe chuak thei ani he jet engine hi American company GE Aerospace tele India company HAL te siam dun ni in rem na kumsang ni somni patuma khanan lo ziak to ani after burner reheat amol mangzong in fighter jet ti chak bel na ti mai ila manglovin ri ayat sakin athok theidona achidang changkang zok tur hian amka MK2 hian F414 engine tho ti changkang ti chak bel enhance samang dona 4 thrust kilonewton za som pe chuak thei ani ang he engine enhance zok hi thrust vectoring engine TVE ani ya awm zia chu he engine masa hian olsam takin athona lam athak thut thei don ani entirnan mel maten missile in ron kapta se lo bum du se
olsam zetin athok son mai don ti na ani atrul huna velam dinglam chunglam nuailam arang takin athok thut thut thei don ti na ani fighter jet pa ngai te pon he hi anti thei do vek na chungin amka hi chun olsam le nuam sa jok le rang jokin ati thei don big ti na ani avionics thona electronics thil ho hi avionics ti ani ya pilot te ma me tur neu neu om tur te hi avionics chuan a huam veka amka hian modular open system approach mosale very high speed integrate circuit VHSIC amang don ani mamo ang zelin nakina po harsalo takin modify upgrade thei zelan don ti na ani apart processing unit po fighter jet pa ngai ain atlem zo kanga chu chuan ati zang do bokang e hian sumsen po ati tlem do wang amka avionic hi artificial intelligence AI manga thuam ani don bok ani net centric warfare NWC mang turani bok aom zia chu information technology IT mangin le inbiak po na changkang dangte mangin a sensor te thunzom vek ani don ani he hian UAV drones te athunzom vek anga drones mu ang te po pilot in alo mu vezel theyang fighter jet dangte nen po athunzom vek thei don ani abe bom dangte amka hian melma te radar ti nep ti chiat theina suppression of enemy air defense SEAD anei don bok infrared search and track IRS ti po anei tel don bok hei hian a sevel chu degrees athum somruk mu in uluk takin a vil reng don ani electronic warfare mangin melma ten electromagnetic spectrum radio wave microwave infrared kaltanga anim biak po na te atibuai titang timuang jam thei don ani melma te chu signal lem false signal te athon theyanga abum kwal thei don ani active electronically scan array AES radar anei don boka computer mangin radar antenna chu a control anga antenna atang chuan a duhna lamlama radio wave a pechuak mai don ani radio wave ron so khok reflect atang chuan a chevela hlauum omte a hre theyang radar pa ngai angin a antenna a chet kualangai velo ani hetiang radar hian a rualin boru ka thok thil tam tak a chui man thei ani ton somni panga tanga somni pasari vela ritura niya fuel ton 6.5 vela pai thei don bok e hian refill ngai lovin rate tak atlo tir theyang amka hi single seat tura duan ani integrate vehicle health monitoring IVHM system hian repair maintenance ti atrul huna notification arom pe zat mai don ani tlangkom na amka hi official takin 5th generation steel fighter jet ti ni ma se 5.5 generation ni patura duana ni don RKS Badauria chief of the air staff fleet chuan amka MK2 variant big hian 6th generation steel fighter jet ni pumpo anei nual donati amma se a chip siarina soidu lo thung India Air Force te chuan amka MK1 le MK2 te hi za somni pangavel nei atum donani Indian Navy te ning zat nge an mamo don shriat ala ni lo kumsang ni som pariata khan India in Russia nen kumsom pakhat chung thodun na tur Indo Russia 5th generation fighter aircraft FGFA atrangin alo in nuk dok to a air project ina atum chu 5th generation steel fighter jet Su-57 siam ani India Air Force Zone Su-57 hi still tok lo dova angaya a engine som thum chu akhir khani na boi thak ati do ni in RKS Badauria bokhian a soi mase amka an siam chung kumku atanga kumsom lo manatan Su-57 le F-35 abuk ton meka soite a ombok finfi na chiang kilkol ero a omlem lo USS siam F-35 fi amana towin asiam dan in rilchon vele dan som tur neu neu atam sia US in Pakistan F-16 na leitira dan som tur neu neu asiam sak thu te po kan revek ome hetiang hi India chuana du chi alo uluk taka chik chun India hian F-35 emaw Su-57 hi aleilo arin omdo ma zoke nakina aril ruwa thak te ani chuan thu ran ni ro se hengte awang hian India chuan in todel India thil tum nena in zul bokin aram chung ngeya 5th generation amka asiam don ta ani a technical lam thili soi kim tak tak thei ani lova Mizoram soi fi avek a har sat chin po atam hle mai alang sar tlem kan tar lang mai chau ani ti hria ila atra ome ti chuanin hei tun laia in do na hi chu drone manga in do na hi ani ber to ayang pon isela game of drone hi kanan share velenge in do nan drone
drone hi Ukraine Russia Indona ate Syria Iraq Libya Azerbaijan Armenia Indona ate po an man na sa thu kan retoa tunaya India le Pakistan te pon an mang na sa vele bokani ka Ukrainian le Russian ho chuan drone danglam fiber optic drone po an mang le to heng drone te hian drone pa ngai ang lovin fiber optic cable sin te wifi free cable ang chi hi an nei big ani he cable hian drone le operator ina athuchil ground station chu athun zoma he cable kaltlang hian operator chuan alo control ta ani fiber optic cable mang drone hi melma te tana signal ti muan aharsa zoka lawman detect aharzok bokani drone pa ngaya chuan radio wave an mang ti hrenonila thenom tele drone China chuan drone changkang winlong true chayong 4 ch9 wz8 GJ11 te aneya at si siyang ringot po at lembera som nga emaw aaya tamchu ane irin na ni tuna kan soy hi indo na bika man si drone chaw ani siam lai mek le siam tumtam tak ane bok USI pon drone na nga zok fea rin ani Bangladesh pon Bayraktar drone Turkey at rangin kumsang isom ni pathuma khan som pani alay parukdong to in parukdang chu Bangladesh yan adong le trip to Bayraktar TB2 baka Navy te man chi bi at sidang Bayraktar TB3 po le yatum ni in Indian intelligence te chuan an soy China le Pakistan rin chana an rama drone siam chuata po an rilruk chaw niya riat ani bok tun kum Mars tha khan Bangladesh le Tripura Mizoram Meghalaya in Rina Porvela Turkey siam Bayraktar TB2 drone transponder ID TB2 R1071 nei chu alo thok ti India sipai ho tu te chuan an soya Bangladesh yan North East drone hmangin an lo enthla ani mel Dhaka ates gaon airbase atangin Bangladesh Army 67 Division 10 anon chuan niya riat ani midlonga mu theilo khopasa nga atho thule IAF finan lawman detect thu te baka Bangladesh sarkar pun warning ang reng ampek thu India chuan asoi ani nikum kum top lama trangkhan West Bengal le Bangladesh in rina bora India Aerospace ron luchi si lovin drone thok mu fo ani thu India Security Force te chuan an soibok Bangladesh drone ani nge ya ngai ani Bangladesh yan Zavain drone somli pali vela kolvea ngai aniya Slovenia siam Bramor C4 I-36 Italy siam Selex ES Falco panile Bayraktar TB2 paruk anei mek ani Pakistan pon Turkish drone IH-3 Aziz Ghat Songar le Bayraktar TB2 te baka an mani siam Safar True te po Operation Sindur like Khan an mga China siam CH4 po an call Chinese look drone som thum le yatum ni in Indian intelligence te chuan an shebok China le Turkey rin chana drone changkang zok ne ibel atum mek kumsang isom ni pakhata Pakistan le Turkish company 10 drone le na tur in rem na an lo zia to chu Pakistan hian chakzokin abo zoi mek an sipai ho tu ber General Asim Munir le Turkish Land Force Commander General Selkuk te chu July sang isom ni pangavela anin mu arem don empty an ngai tu mek ani India may big low operations in Durakan India chuan Israel Aerospace Industry IAI siam vek charter heron harop harpi le Poland siam warmet te India siam nge Sky Striker Nagastra 1 JM1 ALS 250 le adang te po ahmangani ka Rustom 1 Tapas Imperial Eagle Kapothaka Laxia Nissan Golden Hawk Puspak Slybat te po India hian anei to India drone project lian zual te en thuak kila DRDO le private sector te thok ho chuan low cost unnamed area suam technology project kalpui mekin ahu howa chua chi drone suam drone an boi pui mek heng drone te hi IAF bongrua sipai phur thona C130J Super Hercules le C295M atrang te a tho chua tir theih chi an ni ang data information in thon kwal thei vek tura thun zom an ni anga a hu hovin an thok thin don ani intelligence surveillance reconnaissance ISR baka seed le electronics warfare EW thlengin an ti thei don India hian radar bu harchi kamikaze suicide drone strategic weapon integrating flight technologies ke swift ke asiam mek bok aminga ke hian kamikaze drone ani ti antir km zani vel thok thein Ralthuam ke zani borvel phurtura base yani mel radar man har turin a tha hian delta wing configuration triangle shape ang do ane swift ke ang tak design ne gatak po boy bui mek ani
gatak ki carbon fiber le kiflar manga siam ania kezi sang kha zanga vel Ralthuam mapur theih drone ni thosi satellite anga man theih tur high altitude pusdo satellite HAPS po many som atanga som pakhat kan lo tling takate sani solar panel mana wangin rei tak tak boru ka athok theyang kem som pareta atanga som ni vela sanga Ralthuam kezi som thum panga phurin athok thei in enthak nan le in biak po na man kop thei kum sang ni som ni pasaria pe fel tum ani tun kum top lam emaw na kum tir lama zo fel tur HAL siam combat air teaming system catch warrior he fighter jet and tirnan te jas rafel ne na thok duna fighter jet pilot ina alo control thei tura siam mek ani turbojet engine pani aneya a body full stage chungah bombit nei kan ti mai smart anti-airfield weapon SAAW apai don SAAW hi mel mate mun poimo airbase radar ti chiat nan bi ka DRDO siam ani melba beinan le in enthak nana man kop thei tur archer NG po February khan an test to a fit sing thumasanga dakar som ni palivel clock thei missile le laser guide bomb te apai theya synthetic aperture radar SAR le electro optical infrared EOIR sensor ranei bok heng kan soiba ka hian sarkar private ten drone project tam tak an kalpui mup meka siam mek test mek ala nual mai kan soivek seng lo ani ye engpo ni sela pu modi te sarkar hian Ralthuam lama mason pui himin tum na sati a hriat khop mai ole tu na tan chuan kan du tok le photang